Je nitwa Pastor Sugutora Ernest, mvuka mu Rutegama mu kigwati cy'abatwa cyo mu Rutegama nyene. Mwaso aho yadusanze mu kigwati cy'abatwa mu kibano, twari mu nzu za Mitego, nta jambo twari dufise. Icyo gikizana ba missionnaire, izenya ba missionnaire tutangwe kuvuga ubutumwa. Icyo gihe abandi banyagihugu ntibatwemera, barana tunena, byari bimeze nk'uko. Icyo rero Mwaso yadufashije, icyo yamfashije jewe nuko yanyigishije, hama ndakura ndamenya icyo bita ivuga butumwa ku rugero rwo hejuru, kugira aho bangira umwarimu. Ndava mu bwarimu ndaja mu budiyakoni, mva mu budiyakoni baransengera kuba umupasitori. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu, Mwaso yarampaye inyigisho mu buryo bwo kwiteza imbere, na cyane cyane mu kumenya mu gukora ibyanje, haba mu kurima, haba mu korora, haba no mu kudandaza. Ndashika ku iterambere rihagije. Iterambere rero nashyitse ko ubu rikomeye, ubu nuko kugira ubu narashoboye kwigisha abana banje kugeraho mfise umwana kugira ubu arangiza kaminuza uno mwaka. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, narashoboye kugura parcelle nk'abandi bose, ndayubaka iraja ku rugero rwiza, ku buryo ndiko nitegura gutaha heza igihe no isozera muga, kandi urumva narayubatse. Cyo nshimira Mwaso rero nuko ashoboye gufasha abatwa batari bishoboye, kandi abantu batababona neza, kugera ubu bakababona neza. Hama ikindi nuko kugera ubu icyo Mwaso yakoze, turashobora kujya gukwera abahungu bacu mu bandi banyagihugu bakabaduha. Iyo ni ntahe noshinga ikomeye cyane. Icyo kirakomeye rero, kuko urumva abandi ntibaduha ijambo, bavuga ati bariya ntacyo bamaze. Icyo dusaba Mwaso badufashe kwigisha abana kaminuza batabashe gutora igizeta, kugira ngo kwari iyo batatu igizeta udusanga bidusaba abaminerivale, bikadusaba indaro, bikadusaba n'ibindi. Nibyo rero nagomba gusaba, hama ibindi gashishikara kugendera abatwa bandi kugira ngo baze bashike kwiterambere nk'iryo natwe tugezeko. Bagomba tuyishimire, Imana ibahezegere cyane.